Il-prevenzjoni mill-obeżità fit-tfal, il-ġlieda kontra l-HIV/AIDS u l-kooperazzjoni strutturata bejn l-Istati Ewropej. Dawn kollha kienu temi fuq l-aġenda tal-Ministri għas-Saħħa Ewropej li ltaqgħu Malta tul il-jum ta' Tnejn. Meta tkellem dwar il-bżonn ta' rebħa fil-ġlieda kontra l-obeżità fit-tfal fl-Ewropa, il-Ministru għas-Saħħa Malti Chris Fearn qal li għalkemm il-mexxejja Ewropej urew kemm il-darba li huma kapaċi jfasslu pjantazzjoni konkreta għal kwistjonijiet bħal dawn, issa huwa żmien li juru li huma kapaċi jimplementawhom. One of the aspects that is certainly a success story and what could be best practice is the use of and the reintroduction of the Mediterranean diet into our daily use, because we've seen that in areas, in countries where the Mediterranean diet has been reactivated, there has been success. We've also recognized that schools are an ideal place to start our intensive campaigns against childhood obesity. It's not just a question of campaigning, of course, it's also a question of introducing measures. And to this end, the guideline on public procurement by school authorities produced during our presidency has been very well received. Dwar il-marda tal-HIV/AIDS intqal li l-Istati Ewropej qed jilħqu lan tan-Nazzjonijiet Magħquda li sal-2020 90% ta' dawn il-pazjenti mhux biss ikunu jafu bil-marda iżda jirċievu trattament xieraq. Madankollu l-Ministri qablu li sal-2030 din il-marda għandha tgħaddi għal paġni tal-istorja biex l-Ewropa tkun mudell għat-trattament tagħha. Fuq kollox kull stat huwa obbligat lejn il-pazjent Ewropew li joffri l-aħjar trattament possibbli. Kien propju dan il-ħsieb li ġimgħat ilu xpruna aġenzija referenza fl-Ewropa biex pazjenti jkollhom aċċess għal kura speċifika, speċjalment tal-mart rari. We also believe that there is a bigger need for transparency on the fixing of prices of medicines, and to the same, we believe that it is in everyone's interest to work with the industry rather than to work against the industry. And on the 9th of May, we will be hosting here in Malta a roundtable meeting between health ministers from the different member states and the CEOs of the pharmaceutical industry. Tkellem ukoll il-Kummissarju Ewropew għall-Ikel u s-Sigurtà Vientis Andriukaitis li b'sodisfazzjon qal li d-diskussjonijiet ta' tnejn juru kemm il-Presidenza Maltija preparat bl-aqwa mod għal dan l-irwol kruċjali.